Maya ganang hamjang mong kuplung geduk salromai simalung maya ngi tongmani kecam MLA Bishoketu kok riwi phaimani tinikhe maya ganang MLA sakni rangbaino simalung tangi rikha musundei khor Baptist Church songno o simalung no DTADC ni Deputy CM ni yakti no inauguration khaijaka norok bo khnaini ri tamosaka Chikoni thangka Phaiti komor nanai kha Septe chikoni thangka Phaiti komor nanai kha Orang chasini hao Orang chasini Fani bororo Bhatar hani buini bororo Sete sete Chikoni thangka Phaiti komor nanai kha Surendranagar Village Committee under Hezamara RD Block, Ek Nong Simna Vidhan Sabha Kendra, Chini former Maya ganang MLA Bishoketu Debormani Chaitung Mumbai, Chini Masundei Khor Baptist Church ni Koi Mumbai, Oro Kaisha Simalang ni je boundary tai Tongnani, Wati Pamtui Rogo, Jokon Jekunu Gotonanka Mane, Oro Boro Pomnanaka Tongnani Bagai, Je Oro Prai Tero Loko Rangbai, Je Bini Pani Rangbai, Je Oro Nok Tangri Mani, Obono Tini, Chini Boronganang, Deputy CM, Tini yak katharbai tini bo tini fitara oi obono khologori jaka tini chini pandaw manja khokya chini yot tai tamne bono sports ni chini yem boromganang Suhel Deborma boromganang chini deputy CM to tongono abon loge chini ex MLA boromganang Bishoketu Deborma oro sumli tai Hezamara subjun ni vice chairman rok tai o local chairman rok tai leaders rok Borok manjaka belai kano khatung khajani bising tui oma haikai kaisa naithatok kaisa simaleng no udbodon khaijaka oma haikai no haste grangai o Christmas ni buskango chini takhoktai bukuk jongno omono chung sanamusungo oma haikai no taibo krung jagao khainani bagai chungbo saitongnai ebong chini prottekti church ni boronobo koinani bagai bo chung koyo ebong omo taibo naithoklai chung oro sapai khaiei naithokai torina ningthong joto borok simalangkai kiru simalango जों शिलंआव मिजोरामबो मणिपुराव गोबां जायगा नायथाव नङा हाय अबनबो बय किरिया जात खायनायनि बागै जों सायथलायनाय एबं सायथं नांथ्रं असुनो हामबाय।